Pingvini prihajajo na pogajanja o carinah, njihovi rojaki na odročnih otočjih pri Antarktiki pa medtem množično protestirajo. To sta le dve od šaljivih domislic na račun Trumpovih carin, ki so preplavile družbena omrežja. Avtorji se seveda norčujejo iz dejstva, da je Amerika uvedla carine tudi za ozemlja, kjer živijo samo pingvini. Oglasila pa sta se tudi lastnika edinega podjetja na avstralskem otoku Norfolk, ki ga bodo prizadele ameriške uvozne dajatve. Denis Čulum. Protesti brez primere na otoku Heard in otočju McDonald. Narod je vstal in se uprl Trumpovim 10-odstotnim carinam, so sarkastična družbena omrežja. Na zunanjem ozemlju Avstralije, ki je sicer bližje Antarktiki, namreč živijo le pingvini. So basically he said, look, I can't let any part of the world be a place where China or other countries can ship through them. So he ended those loopholes. Očitno nas tudi pingvini odirajo, se norčuje Trumpov nekdanji svetovalec za komuniciranje. Pingvini so prispeli v Washington, kjer bodo skušali izpogajati nižje carine, se širi po spletu. Spet druge skrbi, da se bodo neleteče ptice maščevale Trumpovemu prijatelju Elonu Musku, drugi pa jih že vidijo, kako uničujejo Teslina vozila. Nekateri pa se sprašujejo, ali bodo uvozne dajatve morda prizadele tudi Narnijo, Mars, Jupiter ali bradavičarsko šolo za čarovnike. At first we thought it was a gag, and it was only later in the day that we kind of learned that no, that's in fact real. 29-odstotne ameriške carine so doletele tudi otok Norfolk, avstralsko ozemlje, ki v ZDA ne izvaža ničesar. Leži 1600 kilometrov od Sydneyja in šteje kakih 2000 prebivalcev. There are other notable Norfolks in the world. Norfolk, of course, in the UK, Norfolk in Virginia, in the US. And it seems as though some improperly labeled customs paperwork may have attributed to the error. Zakonca Schiller prodajata modne dodatke za lase, ki ne vsebujejo plastike. Kot vse kaže, pa sta edina otočana, ki jo bodo Trumpove carine prizadele. Zakaj? Njuni izdelki nastajajo v Indiji in na Japonskem. For example, in India, a 26% reciprocal tariff has been applied. That goes on top of existing tariffs, bringing on some products our tariff up to about 45%. Kar 80% svojih izdelkov prodata na ameriškem trgu, zato ju skrbi, ali se bo njuno podjetje obdržalo nad vodo.